twegereje bene data nabo baje nyuma barimo bene data dusengana. Imana ibeze umugisha. Karibu rero ku ijambo ry'Imana. Haleluya. Tugiye kwiga ibyo badusabye. Amen. Dufite isomo rinini cyane dushaka yuko abantu bumva, ariko mbere tutaraginjira muri ka nshime. Yesu ashimwe. Mfite umunezero mwinshi wo kubana namwe, kuba mwaradutekereje mukabona yuko ari ngombwa ko dusangira ijambo ry'Imana. Hariho abandi bavuga butumwa Imana ikabona ko ari twebwe ikoresha, kandi imitima yanyu ikabyishimira yuko twasangira ubutumwa bwiza. Icyo gitekerezo cyakomotse ku Mana, namwe Imana ikibahera umugisha. Ndashimira kandi no ku bw'itorero rya Pastor hano, ngira ngo umuntu ntakira umushitsi maze kuhagera nk'akangahe. Duherukana yari afite urubanza rw'umwana rwagenze neza, ndetse ngira ngo n'umwana yaraje yazanye n'uwabo. Imana ishimwe yabikoze, ihabwa icubahiro. Abantu bose tutari duherukanye ba hano, ndashimye ko nongeye kubabona. Barimwo uriya mubyeyi n'uwiwacu. Imana ishimwe ko twongeye kubonana. Ndashimira n'abandi bose ba pastori. Uziko pasiteri gikomeye cyane, ukuntu wamye umera kunaje nibansengera niba ariko nzomera witonze cyane. Imana imuheze umugisha pasiteri. Duherukana ngira ngo taraba pasiteri, none dore yabonye promotion. Nuko uzomubaza amakuru ari iriya mu gipastori, tukareba nimba twakwinjiramo natwe. Imana iguha umugisha, ikugirire neza kuba twongeye kubana. Umuhagarikizi wacu yahagarikiye neza aranezeza. Imana imuha umugisha. Ndashimira na Desire yaturirimbiye neza. Yesu amuha umugisha nubwo atari hano. Umuntu uhakora ku byuma, Imana iguha umugisha papa, kugirire neza cyane. Hanyuma rero ndashimira ku bwa Bishop. Uyu ni umubyeyi wanje. Ubundi niwe wari kubwiriza, ariko kubera kuko nyine umwana ari uzubanza, reka nije ubanza umubyeyi azaza guheruka nyine ibyo ngenda wenda ntatunganije araza kubitunganya. Amen. Ariko ndabizi neza kuko atari jewe, n'umwuka w'Imana ushaka kuganira namwe. Yesu ahimbazwe. Noneho bavandimwe, n'ukuri baraheje ukuri kubera umuriro mfite paye numva nogira ngo ngukurikirane, ariko mbwiriza timwonyumva. No. Yesu ahimbaza. Kuko turagerageza kubijanisha, noneho twige isomo mwatanze ririya somo ni rinini cyane.
tugige tumenye icyo Imana yashatse kuganira natwe. Icyo kurangiza nzoja kwinjira mu ijambo ry'Imana mu masaha baduhaye, kubera ko hari ikindi gikorwa numvise. Ndashimira kubw'uriya mudamu, uriya mama, Imana ishimwe ko mwakize. Ndashimira Imana cyane, nubwo ntazambavugisha ariko amakuru yanyu nzanakurikirana cyane. Asante cyane, zaranejeje rwose rwose. Kandi Imana ishimwe ko nubwo umugabo bamukoreye operasiyo ariko Imana ishimwe. Turabishimira Imana ko bwa buribwe bwagabanutse bwashize. Rero mureke tuganire ijambo ry'Imana. Amen. Umuntu watekereje ino teme yatekereje ikintu gikomeye cyane, gikomeye. Umuhagarikizi yabivuzeho. Reka dusome Abaefeso, ni kiriya gice cya 5 umurongo waho wa 14. Ariho dutangirira. Gice cya 5 umurongo wa 14. Haravuze ngo nico gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka uzuke, Kristo abone uko akumurikira. Amen. Bavandimwe, reka tuje muri iri somo tuze kurisobanukirwa neza. Amen. Ndajana n'abari ko bandika wenda kugira ngo iri jambo tuze kubanza kurisobanukirwa. Iri jambo ririmo ibintu bigera kuri 4. Harimo gukanguka. Hagati yo gukanguka harimo ibitotsi, harimo kuzuka. Tuntuka 3. Hagasubira hakabamwo harimo gusinzira, ari byo bitotsi, harimo gukanguka, harimo kuzuka, harimo no kumurikirwa. No tuntu 4. Kandi turiya tuntu 4 nitwo tuziga kugeza umukutano urangiye. Amen. Gukanguka, kuzuka, kumurikirwa, iri jambo rirakomeye cyane, ariko kugira ngo mbanze tuginjiremo, hariho ibintu abantu bo kwibaza kuri kiriya kintu. Ibi bitotsi tugiye kuganira kuri, tubanze twumve kuri ibi bitotsi. Amen. Ni umuntu wari mubwirwa ngo zuka. Uwo muntu biragaragara ko yararyamye, siko? Biragaragara ko uwo muntu yararyamye, yarasinziriye, ko baramujutsa ngo zuka, kanguka. Ibi bitotsi umuntu asinziriye nibyo tugiye kubanza kumva. Amen. Hariho ibitotsi by'uburyo nka 3 cyangwa 4, kugira ngo tuzoze kwinjira mu ijambo ryacu nyaryo nyirizina. Hariho ibitotsi bisanzwe tugeramwo mu gihe cy'ijoro. Buriya usibye iterambere na shuguri zabaye n'ibikorwa byinshi bidupermeta gukora nijoro, ariko ijoro ryari ryo kuruhuka. Iwacu bwariraga nimbuhaye ugenda ukamenya ko burira ngeze aha njyame nduhuke. Mugakora ibintu byose mukamenya ngo ijoro niriba, akagoroba kabaye, abantu bose babe bari mu mazu baryame baruhuke. Ni ukuvuga ngo ijoro ryari ryaragenewe ibitotsi. Ubwire, umwijima, nuwo kuryamamwo umuntu agasinzira ntakore, akaruhuka. Ibyo ni ibitotsi bisanzwe ku bantu bose.
icya kabiri, hariho ibitotsi biterwa n'ibintu bibiri, ariko ibyo bintu bibiri bikagirwa n'ikintu kimwe, uburuhe. Iyo urushe ukaruha cyane biza bigutera gusinzira. Iyo umuntu yarushe cyane umubiri ukaruha cyane, ugakoresha umubiri, uzugeraho umubiri ukubwira ngo narushe, ukazunanirwa gukora, ukumva ukeneye kuryama ngo uruhuke, iyo wakoresheje umubiri cyane. Icya kabiri, iyo ubwonko bwakoze bugatekereza cyane, ubwonko bugakora, nabyo wicaye umubiri utarusha, ariko ubwonko bugatekereza cyane, bukazana ibyiyi, bukareba ibi, bugashakisha, bukagerageza kuvumbura. Icyo gihe mu bwonko iyo bumaze kuruha buza bugusaba kuko uryama ukaruhuka. Ibyo ni ibindi bitotsi. Hagasubira hakaba ibindi bitotsi bibiri bisigaye. Hakaba ibitotsi bita gusinzira, ariko ibyo bitotsi bigira izina ryitwa urupfu. Ntimuzamwumva bavuga ko umuntu yasinziriye. Haba ibindi bitotsi byitwa urupfu. Ubwo ni ubundi bwoko bw'ibitotsi. Hagasubira hakaba ibitotsi bijanyuma biza bifata umuntu. Ibyo bitotsi si byino mu mubiri, si n'ibyiyi mu bitekerezo, ni ibitotsi byo mu bugingo. Ni nabyo abantu benshi basinziriye. Aho ni iwabo w'umwuka, ni iwabo w'aho Imana ituye, ni iwabo w'ahakorerwa operasiyo z'ubwiza bw'Imana. Icyo kibanza iyo kidahari umuntu aza akora ariko asinziriye. Amen. Ukabaho uri mu bitotsi abantu bakubona, wipresente, usenga, uba muno, ukora, iriya mu bugingo umuntu yarasinziriye atakibaho. Amen. Ayo ni amoko y'ibitotsi. Murambabarira sinihuta kuko ari ibintu nkeneye ko musobanukirwa. Yesu ahimbazwe. Pawulo yanditse kino gitabo cy'Abaefeso. Amen. Acandika kino gitabo gifite ibice bitandatu, kandi buri gice gifite uko kivuga. Amen. Igice cya mbere, ako Pawulo ndamukunda, kiza kivuga imigisha twaherewe muri Kristo Yesu. Turumvikanye? Igice cya kabiri, amen, kikavuga ubuntu. Ubuntu twabonye, twaronse, twahawe ariko muri Kristo Yesu. Igice cya gatatu, amen, amen, kiza kitubwira umurage w'agakiza. Umurage w'agakiza uwo twaherewe muri Kristo Yesu. Icyakane, amen, kiza kitubwira ubumwe bw'abizera babonera muri Kristo Yesu. Ako kantu mugatindeho nzogatindaho cyane. Ubumwe bw'abizera babonera muri Kristo Yesu. Mugaceho umurongo tuzokagarukaho. Amen. Icya gatanu, Bwana sifiwe sana. Ndabivuga nitonze wenda baha bandika babyumve. Icya gatanu ni imibereho myiza y'imiryango ariko yo muri Kristo Yesu. Icya gatandatu kiza kivuga ku ntwaro zijya zose twabonye muri Kristo Yesu. Ukeneye gusoma igitabo cy'Abaefeso naho gikubiye. Kiva mu migisha, kikinjira mu buntu, kikagera mu murage w'agakiza, kikinjira mu misabanire y'abantu, kikagera mu miryango, kigahita kinjira mu mbaraga z'intwaro, kikaba kirashize. Amen. Nuko kimeze.
ariko hariho utuntu Pawulo yagiye akoresha twiza muri iki gitabo. Amen. Tugera nka tune. Yaravuze ngo muri Kristo Yesu. Kuri Kristo Yesu. Hamwe na Kristo Yesu. Muri uwo Kristo Yesu. Abivuga inshuro 38. Muri Kristo Yesu byagenze uko. Kuri Kristo Yesu byagenze uko. Hamwe na Kristo Yesu byagenze uko. Muri uwo Kristo Yesu byagenze uko. Inshuro 38. Tugaruke mu isomo. Amen. Kubera iki Pawulo yabwiye abantu ngo wewe usinziriyewe kanguka, Kristo abona uko akumurikira. Amen. Hariho impamvu zitandukanye zateye Pawulo kwandika uyu murongo ngo kanguka, we usinziriyewe, Kristo abona uko akumurikira. Amen. Efeso ni abantu bakiriye ubutumwa, ariko ukaba ari umujyi wari utangaje, wari urimo ibintu bikomeye cyane. Bwana asifiwe sana. Ikintu cya mbere cyatumye Pawulo yandika iryo jambo, muri Efeso hari harimo ikigirwamana cyitwa Artemi. Amen. Arico bita Diana. Icyo kigirwamana cyarantangaje. Cyagiraga ngo amabere 1000. Kandi kikaba mu rusengero. Noneho abantu ngo babwirwa ubutumwa ngo yuko icyo kigirwamana Artemi ariyo Diane kuzinduka kuconka mu gitondo, cyangwa uvuye ku kazi, cyangwa utarakajamo, cyangwa isaha ukeneye, muri cyo uzubonamwe umugisha ugakomeza ukabaho neza. Amaze abantu barahurura. Cyabaga mu rusengero rutangaje. Amen. Cyabaga mu rusengero rutangaje. Noneho ngo bakagifata bakagishyiramo ibintu biryohera, bakakivomeramo, tuvuge ku rugero bakakivomeramo nka za juice, kikuzura neza za juice, barangiza abantu bose umuntu akazatungana ku ibere rye, yasohoka akagenda avuze ngo yonse umugisha. Niho Pawulo yanditse muri kiriya gice cya mbere. Bwana asifiwe sana. Aravuga ngo muri Kristo Yesu ngo niho twaherewe imigisha yose. Icyo gihe yarashatse gucutsa aba Efeso kuri Artemi. Amen. Amen. Ubwenge burayoba, mind zirashira. Abantu bakaza bagapfukama ku kigirwamana, bakagipfukamaho, bagapfukama bakonka, bakagenda banezerewe ngo babonye umugisha. Ubwo bwenge, iyo myumvire, ibyo bitekerezo zo kwiyunga n'ikigirwamana no kugisenga no kuconka no kugishakamo imigisha zatumye aba Efeso basinzira. Pawulo arababwira ngo ni muzuke, imukanguke, ko muronka ikigirwamana. Umugabo, umugore, abantu bagatonda bakonka
ubutumwa buramanuka arababwira ngo nico gituma mbabwiye ngo wewe usinziriye ibi ni ibitotsi bihaye bituma mwonka igiti mukonka ikigirwamana mwamara mukagenda muhimbaza ngo cabujuje umugisha. Haleluya! Bwana asifiwe sana. Nubu nabugingo nubu hari abataracuka. Nabugingo nubu hari abakiconga. Artem hari abakiconga. Baratsimbaraje baronse bazi ngo niho imigisha ikomoka. Haleluya! Bwana asifiwe sana. Ariko Bibiliya yatubwiye ngo nico gituma bivugwa ngo usinziriye kanguka. Haleluya, haleluya. Va mu bitotsi. Reka mbabwire bavandimwe. Amen. Oh. Isi sikwironsa abantu. Isi ifite amabere arenze 1000 aruta ya Artemi. Abantu baronse barasinziriye barasinzira bageze kure abantu bageze kure. Ariko umwanditsi Paulo ngo yitegereza abantu abona ntibarakabimenya baronse abantu baronse. Arababwira ngo ni mukanguke. Iki ni igihe cyo gukanguka. Iki ni igihe isi kwironsa abantu kabonse kababwira ngo ni mwonke niho muzabaho. Abantu bagahunama ntibamenye neza kuko ari igihe cyo gukanguka. Kubera gusinzira abantu ko baribwira kuko isi ari itanga ubuzima, ariko ubutumwa bwiza ko buravuga ngo ni mukanguke. Konka isi nta buzima burimo. Haleluya! Nta buzima burimo. Mukanguke bavandimwe, mukanguke, mucuke, muhumuke, mube maso, mubone, mwitegereze ingene isi ihayinjiza abantu. Impishi isinzirije abantu. Ntari mukumara guhaga WhatsApp neza yagaramye neza muri we yagaramye bakubita ingoma kamavuga ngo sinja kwinjira. Bitotsi bikamutsinda agasinzira akavuga ngo sinja kwinjira ndagenda igihe mbishakiye. Mukanguke bavandimwe mbabwije ukuri. Isi ifite systeme yo kugira ngo idutamike ibiryohera bivuye mu isi. Niturangiza duhage ivutu dusinzire twaye kumenya igihe cy'Imana. Twaye kumenya igihe cy'Imana. Nico gituma bivugwa ngo usinziriye. Artemi yari yarabagoye.
amen. Icya kabiri, Bwana asifiwe sana. Hari ubucuruzi, bagize ubucuruzi bwinshi cyane burarenga ku rwego abantu bakunda ifeza, habizahabu bene za zindi zitangaje. Abantu umwanditsi yavuze ijambo ryiza, yaravuze ngo igihe cy'imperuka abantu ngo bazaba bakunda impiya, kandi ngo abantu birarira. Igihe cy'imperuka abantu bazaba bakunda impiya. Impiya zisinzirije abantu. Impiya zisinzirije abantu. Impiya zisinzirije abantu. Haleluya! Impiya zisinzirije abantu benshi cyane. Igihe cy'imperuka abantu bazoziryamamo basinzire, aho kugira ngo bakanguke babone ubwiza bw'Imana. Impiya zizobatwara ubwenge bugende, umutima ugende. Umwanditsi yavuze ijambo ryiza muri Cyakarongo, aravuga ngo mukundishe Uwiteka umutima wawe wose, n'ubugingo bwawe bwose, n'ubwenge bwawe bwose. Keleng Imana cyubahiro. Bwana asifiwe sana. Amen. Umuntu ari mu gukunda impiya n'umutima we n'ubwenge ukazubona ubwenge bwarashize, ukabona ubwenge bwarashize, aho gukunda Imana. Abantu ngo bamakunda ifeza, baracuruza gutya isi irashira, baracuruza umuriro wamawaka, baracuruza. Abantu bama bagenda mu bucuruzi, binjira muri business, binjira mu business, barinjira muri business, amaze basinzirira muri business. Pastor, barasinzira muri business. Duhe Imana icyubahiro. Bwana asifiwe sana. Isangwa nicyo cyarimo gituma Pawulo abwira Abaefeso, akabitegereza akababwira ngo mwabagabo ko ndabareba neza, kabona ubwenge bwanyu bwose bwamaze kwinjira muri business. Umutima wanyu nihurarikiye, nihuri naho ubwenge bwagiye, kuko iyo bababwibije ubutumwa bwiza muzamwerekeza aya mazuru timwumve. None gibyo mpaye mbabonamwe, nubwo muhaye mucuruza mukamuha mwunguka za prix na za benefice na za prix de vente, bijya byose mwa mugenda mukusanya amaformule muri problème, muhaye muhuza byose ngo mubone ama benefit, bijya byose muha mubona ni ibitotsi, ntabwo muri bazima, murasinziriye. Keneye ko mubyuka. Haleluya! Mwari muzi kuko ubutunzi, amen. Mwari muzi kuko ubutunzi, mwari muzi kuko ubutunzi butarimo Yesu Kristo ari bure, ni bure. Pawulo yarimo ashaka kugira ngo abuzuze ubutunzi butagira akagero, ubwo bazaragwa n'umwami Yesu kugeza kuri wa munsi impande zavuga. Icyo yarashatse. Amen. Akoze ibitangaza, arasinzira neza, ubwenge burashira, sinzira kubera gukunda impiya. Amen. Ngo barangize icya gatatu, bwari ubuyobe bw'amadini. Hagire dusomera igitabo cy'Abaefeso igice cya 4 umurongo wa 4. Tube nkabumva uko havuga ku buyobe bw'amadini. Igice cya 4 umurongo wa 4. Reka dusome. Soma pastor. Abaefeso igice cya 4 umurongo wa 4. Wa 14. Yes. Wa 14. Kugira ngo tudakomeza kuba abana duteraganwa n'umuraba, tujanwa hirya no hino n'imiyaga yose y'imyigishirize
n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya. Amen. Reka dusubiremo. Nico gice? Iyi nico. Uko wenda uhacumva? Nje ko ndacumva. Ingayo iba kugisoma neza. Mfite impungenge z'abatabasoma. Kugira ngo tudakomeza kuba abana. Kugira ngo tudakomeza kuba abana. Duteraganwa n'umuraba. Tujanwa hirya no hino. Uje wese atora ajaniye ashaka. N'imiyaga yose uje wese yigisha uko ashaka. N'uburiganya bw'abantu. Uburiganya nabwo bw'abantu bumaze kwinjira. N'ubwenge bubi. Ubwenge. N'uburyo bwinshi bwo kutuyobya. Amen. Efeso bagira ikibazo cy'amadini. Bahura n'inyigisho amaze zirabacanga. Ni ngizi ziriho ubu. Umuntu ari mu kuburuza afataniza reka. Utabaye tayari. Umuraba ugukubita gucya ukabanga kabugubugu. Zo gucanga cyane. Inyigisho zirabacanga pastor. Zirabaca uje wese akigisha ukwe. Undi wese akigisha ukwe. Umwe akavuga ngo twebwe turaba Paul, undi ngo turaba Kefa, undi ngo twebwe turaba Kanaka, undi ngo twebwe turaba Kanaka. Timuruzi ibi byose bihaye ibi byose zabaye Efeso. Kandi ibi ngibi muhamubona ni ibitotsi byabiteye. Okay, ibi byose bisho ni ibitotsi, ibi ni ibitotsi. Dukangutse twogira inyigisho nzima. Duibane cyubahiro. Hallelujah. Bwana sifiwe sana. Bahura n'inyigisho z'ubuyobe. Mwari mwabona umuhengeri ko muri Tanganyika. Agati kari nko hagati. Kazaka iyi. Hari abakristo bunyine uri mu kureba akavumu ukibaza icyaha yashaka kujya ntubwira ngo nibindi ni ibitotsi bike. Kujya bijya ni ibitotsi bone bijya byose ubona umuntu yagira gutya bijya ni ibitotsi. Haleluya. Inyigisho ngo zirabagora zirabasanga zirabasoba umuntu abantu ubwenge burashira ngo abitegereze abone inyigisho bakiriye neza zarabagushije bama binjira mu bitotsi kubera ko izo nyigisho zabateye division zabateye amacakubiri. Ubu ngubu n'ubuzirari inyigisho zitera amacakubiri kandi zo ni ibitotsi. Kanguka wewe usinziriye, ijoro rirakuze burenda guca, doraga kiza karatwegereje, kuruta igihe twizere. Kanguka wewe usinziriye, ijoro rirakuze burenda guca, doraga kiza karatwegereje, kuruta igihe twizereye. Yesu ari hafi kujana itorero, hungira ry'iyi si usange Yesu. Bwana sifiwe sana. Inyigisho z'ubuyobe zisinzirije benshi. Abapasiteri barasinziriye, abayumba barasinziriye, abamama barasinziriye, abaririmbyi barasinziriye, inzego zose zirasinziriye, abantu baracanzwe mu mutwe, amapepo korakora. Abantu barasinziriye. Inyigisho zose zitera ibice aho abera b'Imana bari. Zose nizo gusinziriza. N'ibitotsi. Kubera kudakanguka, kubera kutaba maso, umuntu akamaba nk'akabugubugu
ukaza umusanga nonaha ukamusanga aha, ejo ukamusanga aha, ejo ukamusanga aha, ejo ukamusanga aha, ejo ukamusanga aha. Umuntu ntagira umusimamo. Hari akarimbo twagaze turirimba kamwe k'igiswahili kavuga ngo uwe na musimamo mwezangu usiwe kama popo si ndege si munyama. Niko twagaze turirimba ribatoye. Simba nzanibuka nimba arako ku masomo nimba arako mu ikanisa sinabimenye. Ariko kavuga ngo uwe na musimamo mwezangu usiwe kama popo si ndege si munyama. Duimana cyubahiro. Haleluya! Bwana siziwe sana. Amen. Kubera kubura inyigisho zizima, abantu ntibahamye. Abantu ntibahamye. Barasinziriye. Umuntu usinziriye, amen. Umuntu usinziriye ntiyo kwanga kumurengeza. Warengeza ugashira ku buriri ushaka. Ukarengeza ugashira. Kuri ikiza gituma bagukura mu ikanisa ngo akakujana muri indi urasinziriye. Cyo cyabiteye. Kugira nico cyabiteye. Ko bararengeje gusa barajana. Ntibamenye ingene zagenze. Ibyo ni ibitotsi byabikuteye. Uyu mwanditsi yavuze ibintu bigera ko kuri bine kuri ico gice. Bwana sifiwe sana. Ijambo rya mbere ritera ryari ko ribatera ibitotsi Paulo yari ko avuga yari imyigishirize mibi. Imyigishirize mibi yatumye ababwira ngo ni mukanguke. Kuko imyigishirize mibi yari yarabateye gusinzira. Ishakabiri. Amen. Uburiganya bw'abantu. Paulo yaranditse Bwana sifiwe. Hari mu gice cya gatandatu. Aravuga ngo mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mutabasha gutsindwa n'uburiganya bwa Satani. Tube turetse Satani n'ubu abantu ko barariganya. Uyu mwanditsi yavuze uburiganya bw'abantu, apana Satani bw'abantu. Abantu bakariganya abandi. Ariko mwaretse kuriganya abandi bantu mugakanguka. Uzi kuko n'ubu amatorero menshi abantu basinziriye kubera uburiganya bwabo abantu bakagira uburiganya, kandi uburiganya buri ahantu hose mu nzego zose harimo uburiganya. Hari uburiganya mu nzego zose. Kuko kwa pasiteri akamatonda akavuga ngo hariya ntacu uzohakura, ntacu bizokumarira, none ngwino twibanire tubane, hariya nta kintu kizovayo, ngwino hani wanje niho uzogira icyo uzobona. Ubwo ni uburiganya bw'abantu, si inyigisho. Kandi ibyo ni ibitotsi. Paulo yarabyitegereje abona ari ibitotsi. Umupasiteri uzokubwira ibyo azaba ari mu bitotsi. Icya gatatu, ubwenge bubi. Nimudusomere Yakobo igice cya 3:14 twumva ubu bwenge. Mama we, murebe ya minota yacu itaza gushira. Yes, aracyari kare. Minota bampaye haracyari kare. Yakobo igice cya 3:14. Pasiteri ko arasoma neza cyane. Imana guhumugisha mwinshi. Ngahe soma pasiteri. Igice cya 3:14. Ijambo ry'Imana ravuze ngo ariko niba muhorana amakimbirane bazusubiraho. Ariko nimba muhorana amakimbirane akaze mu mitima yanyu, none mugahorana intonganya, nibamara ntimukabyiratane ngo mubeshere ukuri. Amen. Komeza. 15. Bene ubwo bwenge nico nishaka. Sibwo bumanuka buvuye mu reka nsubiremo. Bene ubwo bwenge banzusubira haruguru. Banza bitonde. Banzusubira haruguru. Tubanze twumve ico bagiye kwita ubwo bwenge. Ariko nimba muhorana iki? Ariko niba muhorana amakimbirane akaze mu mitima yanyu, nimba mufite le conflit entre vous, mugahorana intonganya, mukaza mutongana buri munsi,
ntimukabyiratane ngo mubeshere ntimukigere muje imbere ukuri. y'abandi bantu muvuge ngo uko ni ukuri. Aho Bene ubwo bwenge ubwo si ubwenge. Icara hasi, icara. Reka maze ntangeze haleluya. Arabona kuhamara. Duhe Imana icyubahiro. Haleluya. Bwana asifiwe. Nimba muhorana intonganya, la division entre vous, nimba mufite intonganya cyangwa mugahorana amakimbirane muri mwebwe, abona Abaefeso yazabwira. Kandi icyo ariko ashaka kwari kugira ngo bakangure, kubera kuko intonganya n'amadivision zari bitotsi, zari bibagejeje kure, bari bararembye. Ugiye ukareba none ubu nyine dufite les églises qui dorment. Insengero zarasinziriye, ziraryamye neza ko ziragona, zifite ingonero. Torero ry'Efeso Pawulo yari yaribonye. Ngo kandi nimubona ibyo ngibyo murabikoze, ntimukabeshere ukuri. Acha kinyoma muzoreke, timukizige nimubona ahantu hari intonganya, timukabeshe ngo hariho ukuri. Tako ibyo muzamuha mukora ko murahimba, ko murafonda gusa kugira ngo murebe ko turangiza kino gice. Ngaso Bene ubwo bwenge sibwo bumanuka buvuye mu ijuru, nimumara kutabeshera ukuri muzamenye ko bene ubwo atari ubwenge bumanutse buvuye mu ijuru, ahubwo n'ubw'isi. Tegera muno mwikanisa bamwe ubwenge n'ubw'inyamaswa abantu. banzureke. Ubwenge bw'isi bufite karaktere ziburanga. Ubwenge bw'isi bufite karaktere ziburanga. Bugira amakimbirane, babivuze. Bugira amakimbirane, bugira n'amashakubiri, bugira n'intonganya. Nimuzabona ahantu hose hari amakimbirane, mukabona hari amashakubiri, mukabona abantu ko baratongana, abantu ntibavugana, mukabona abantu bahanye imigongo, abantu ntibakishimirana, si ubwenge, burya si ubwenge. Ntimukabeshere ukuri, nta kuri kuri hajye. Ubwo n'ubwenge bw'isi buba buhabukora. Kandi ubwenge bw'isi nibwo abantu basinziririyemo. Reka ngire zosigire bishop umwanya, amaze asubira adusunike twe, ariko turatarama. Ni ukuri. Bwana asifiwe sana. Amen. Aho ngo bazogira gute? Ubwo bwenge, Bene ubwo bwenge sibwo bumanuka buvuye mu ijuru, ntabwo ubwo bwenge bwamanutse buvuye mu ijuru, ahubwo n'ubw'isi. ahubwo bwenge n'ubw'inyamaswa abantu, ayiwewe ndetse n'ubw'abadayimoni. Amen. ufite amoko ubwo bwenge bufite karakterizi. Amen. Ijambo rya mbere ntibwavuye mu ijuru, kwanza ntibugira inkomoko. Ubwo bwenge ntibugira inkomoko, ntabwo bwavuye mu ijuru, ngo n'ubw'isi. Icya kabiri ni ubwenge nyamaswa bantu. Amen. Icya gatatu ngo n'ubw'abadayimoni. Ngahe some biranga ijambo ry'Imana. Ni ijambo ry'Imana izivuga neza. Ngahe muheze ngahe soma twumve. Katwumve igice Yakobo igice Imana ishimwe ko muhamwumva. murongo 14. Jambo ry'Imana ravuze ngo, ariko niba imitima yanyu yuzuye ishyari n'amakimbirane, mureke kwirata ngo muhakane ukuri. Ubwenge nk'ubwo ntibuturuka mu ijuru, ahubwo n'ubw'isi, n'ubw'isi na kamere y'umuntu ndetse na Satani. Na kamere
n'ubwa satani n'ubwande. na kamere z'abantu n'ubwa kamere nyine z'abantu. Icara hasi. Akantu kandi karemereye cyane ngo n'ubwo abadayimoni. Ari ijambo basomye hariya ngo ni n'ubwo abadayimoni. Akantu ka kane ni uburyo bwinshi bwo kutuyobya. Uburyo bwinshi bwo kutuyobya. Uburyo bwinshi bwo kutuyobya. Ya. Bwana sifiwe sana. Amen. Ayo ni amoko. Ibyo nibyo Pawulo yarimo yitegereza akabona Efeso barasinziriye bari mu bitotsi bene birya ntibahaye bamenya icyerekezo. Bageze kure. Arababwira ngo nico gituma paye mbe babwira cyangwa bivuga ngo mwebwe musinziriye. Nimukanguke. Nimurangiza muzuke. Nimumara Kristo abamurikire. Ibi bitotsi bavandimwe. Amen. Ibi bitotsi birakomeye cyane. Haleluya. Ibi bitotsi birakomeye cyane. Kandi abantu barasinziriye ibitotsi bene birya byo mu gicuku cyanyuma. Swat bararushe, imibiri yararushe, ibitekerezo byararushe, ubugingo bwabo bwarasinziriye. Abo bantu, amen, bageze kure. Bageze kure. Abo bantu bageze kure. Navuze ku bijanye n'amoko nkane y'ibitotsi. Amen. Kandi ibyo bitotsi Pawulo yari kwabibabwira kugira ngo babizukemwo bakanguke. Mu byo twavuze za rusange n'iby'ubwire, ariko iby'imitekerereze. Amen. Ibi gusinzira mu bitekerezo, muranyumva neza? Kurahaba. Kubera ibyo wumva n'ibyo ugambirira, ibitekerezo bikaruha. Reka tubisome mutaza kugira ngo none ntibyanditswe. Bwana sifiwe sana. Hagire udusomera muri Ezekiel igice 8 umurongo wa 12. Turacyari kuri ibi bitotsi. Igice 8 umurongo wa 12 Ezekiel. Mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana riravuze ngo maze arambaza ati mwana w'umuntu, mbese ubonye ibyo abakuru b'inzu ya Isirayeli bakorera mu mwijima? Umuntu wese ibitekerezo bye abishushanyiriza ahameze nk'icumba hiherereye. Kuko bavuga bati Uwiteka ntakitubona, nta turuzi. Uwiteka yataye igihugu. Amen. Subiramo papa.
maze arambaza ati Imana iramubaza. Ubwo n'ubwoko bwa Isirayeli ari kumwereka ngo Imana ibaza Ezekiyeli, iramubaza ngo mwana w'umuntu, wewe Ezekiyeli, mbese ubonye ibyo abakuru b'inzu ya Isirayeli umaze bankorera? kubona abantu ba Dimoyini ibintu bari mu bari gukora, mu kunkorera mu mwijima. ibintu bari mu gukora mu mwijima. Umuntu wese ibitekerezo bye Umuntu wese ibitekerezo byiwe, umuntu wese wa Dimoyini ibitekerezo bye abishushanyiriza ahameze nk'icyumba azajiriya mu hiherereye. cyumba kugira ngo abandi batamubona, akaba ari yabikorera. Kuko bavuga bati Uwiteka Kubera kuko bari ntaturuzi. kuvuga ngo Imana ngo ntagihaye babona. Uwiteka yataye igihugu. Amen. Reka icara. Tumwumva ko abantu basinziriye. Ibitotsi birimo kwamwe mubwira ngo Uwiteka ntahaya mbona, agahimba ibintu iriya mu cyumba hiherereye, abandi bantu ngo batahaye babona. Naho ibyo ni ibitotsi byabimuteye. Umva ibitotsi byisha abantu na bugingo n'ubu. Imana ibwira Ezekiyeli, iramubwira ngo ko nditegereza ubwoko bwanje kabureba, noneho nkabona ibyo bahaye bakora biteye ubwoba. Abantu bagezaho umuntu agenda akinjira iriya mu cyumba ciwe, agatekereza wenyine, akagambirira ibintu bitari byo, yamara akibwira ngo njewe singihaye mubona. Ariko urebe igitangaza ingene ubuyobe bubaho, umuntu akamenya kuko wenyine ibyo ahayakora wenyine ahayabibona, yamara akibagirwa ko Imana yo nayo yobibona. Kurumva ibyo bitotsi bijya byose byo mu rwongorerano, biriya byose byo mu twumba, biriya byose byo mu rwiherero, biriya byose byo mu kijima, bijya byose Imana izibibona. Duhe Imana icyubahiro. Haleluya! Imana izibireba. Iminota yacu irashize. Imana izibireba. Mu butumwa bwiza ko bwanditse, reka nihute. Mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo igice cya 15 umurongo wa 19. Amen. Haza havugwa ngo 15 umurongo wa 19. Haravuga ngo kuko mu mutima w'umuntu ariho haturuka ibitekerezo bibi, kwica no gusambana no guheheta, kwiba no kubeshera abandi n'ibitutsi. Hariho ibintu bigirana communication, ibitekerezo n'umutima biza bisingirizanya gutya. Abafarisayo baraza begera Yesu. Murarambiwe? Nono bavuze ko hari irindi kanisa, ariko mureke tugire vatuzo najyo tujire kuri bamwe, najyo rirakenewe, siko amaze tuzogaruke tuze. Haravuga umukunga ndabarahiye. Bwana sifiwe sana. Turatarama biteye ubwo. Amen. Abafarisayo ngo baraza begera Yesu, baramubwira ati ariko no twatangaye muze, ikintu twumiwe twahebye. Ega nabwira aba indiscipline. Twumiwe. Kumbe nawe ugira aba indiscipline. Abigishwa bawe bama barya badakarabye gutya, twatubareba visa gutya, twabonye bari badakarabye. Baramuregera atwabonye abigisha bari badakarabye. Yesu ngo arabare abona sico bavuze. Yesu yageze arondora ibintu birira mu mutima, bya bindi byose byo mutwumba uku n'ubu nyine Yesu ko arabirondora, bijya byo mutwumbiri zatumye dusinzira. Yesu ko arabireba. Duhe Imana icyubahiro. Haleluya! Bwana asifiwe. Nabyo Yesu arimo arabireba ibyo, arimo arabyitegereza birya byose. Yesu ko arareba ibyo abari muno, akareba n'ibyo abatari muno, akareba ukuntu abari Buraya n'abari mu ruzi bahaboga. Yesu ko arabireba byose, iriya byose azabibona. Macho ya Bwana, macho ya Bwana, macho ya Bwana yaona pote, macho ya Bwana yaona pote. Ngo abantu bakama bavuga ngo Imana ntikitubona. Imana ntikitubona. Ariko muzamutekereza Imana gute?
Imana izi imisatsi yose dufite hano ku mutwe itiriwe ibara, itiriwe kwambi duheza karikiri, itiriwe ikubita ngo itore telefone cyangwa ubwire ikintu ivuga, kwambi ivuga twese abari muno ngo mufite imisatsi ingana gutya bitayigoye automatique. Wamara bijya byose ngo yaye ngo ntibabambona ngubwo kandi akatahambona, nutinya amaso y'abantu uzutinya Imana. Hajya ahantu hose mu mwijima, harya hose Imana iziyabona. Umwanditsi yaravuze ngo izimenya ngo inzira z'akanyegeri ngo kirabura ngo kwibuye ry'umukara ngo mu mwijima w'icuraburindi ngo ikamenya iyo kahakerekeza ikamenya n'imigambi yako. Uza akanyegeri ko kangana mu mwijima w'icuraburindi kwibuye ry'umukara, yarangiza ntikabone ko kandi nako n'umukara tinakabone ko nyine ihita imenya n'imigambi yayo. Umwanditsi aravuga Bwana sifiwe sana, aravuga ngo habe nubwo ngo nomanuka ngo iriye ikuzimu, iriye ikuzimu iriya ngasasa igitanda canje iriya ijisho ry'Imana rizajyama rishiriya iriya muri nyina w'inyanja iriya rikaza rihabona. Uku turasa uku Bwana sifiwe, uku turi transparente, uku turabonerana imbere y'Imana. Uku turabonerana imbere y'Imana, turabonerana. Duimana cyubahiro. Haleluya! Bwana sifiwe. Amen. Kundira Imana kuko ari inyembabazi gusa. Imana ni inyembabazi. Izibona zose kamishishika. Ikagutega, ikagutegaho. Ngo irebe ko ejo uzoyigarukira kubera imbabazi igira. Ko wobyuka tiyo kwica izi kureka ikabembereza, igakungutiriza, ikinginga, igatuma bavuga butumwa, abayumbe bagakoranya ibiterane, abapastori bagatanga meza, abandi bantu bagasenga, abandi bakaririmba, ikabembereza toutes les façons mu buryo bwose. Ngo irebe kuko wobyuka. Niko Imana izigira. Hallelujah! Bwana sifiwe. Amen. Ngaba farisayo niho twari tugeze. Amen. Bamama mubwira ati muzee twa neza bariye badakaravye. Yesu arabwira ati aha ndabimenye ico mwashatse kuvuga. Ndabafashe. Mwababonye neza bariye badakaravye neza bama habe no kuruha nimba habe no kuruha bakoza amazi ngo ahubwo ngo banga batinda basiga ngo batore n'isabone tibigeze bama barya gutya gusa. Yesu arababwira ngo amen, ngo ikija munda ngo ntabwo kizagihumanya. Umva ukuntu yageze asubiza akwagira ubwenge. Yesu ateye ubwoba ngo kizakija munda akomuze ibintu abantu bariye badakaravye n'ama microbe tituba twarashize hatwarashize kandi yavugishije ukuri. Muza mubona abantu kuntu baza batora ibintu zaguye hasi n'ama microbe bocisha ama appareil za microbe ziba hasi, ariko abana baza barya bakatora bakarya ariko bakabaho. Yesu yamabwira ngo ikija munda ntabwo kizagi humanya nta microbe yaba. Bwana sifiwe. Amen. Ngo ariko ngo ikiva hano mu mutima ngo kikaza kikagera ku kanwa kigasohoka nigita n'ubumara. N'ubumara. Amen. Amen. Aho ni ugusinzira ko mu bitekerezo. Abantu barasinziriye mu bitekerezo, imigambi abantu bacuze iri mu mitima yabo itumye abantu basinzira, iteye ubwoba boyishira hagaragara. Ndababwiye ngo mwosanga abantu bageze kuri, abantu barabaye inyamaswa abantu. Kandi nta
kindi kizagitera ibyo. Ni ibitotsi byo mu bitekerezo, ugatekereza ukararira uwundi muntu ku ijoro, ukarara mu migambi mibi, ugacura, ukabika, ukagira inziko, ukagira inzigo, ntubuke isabana, ntubuke ivugana, ntubuke igendererana, ntubuke igira gute, ibintu byose wabiciye amazi, nta byishimo byo mu bitekerezo ukigira, nta misabanire mu bitekerezo ukigira, ibintu byose barabihagaritse. Bwana asifiwe. Amen. Ni ibitotsi biza bigutera ibyo ngibyo. Nuzumva umuntu arakubwira ngo jewe ndakwanga, uzamuhita umenya ko asinziriye. Kandi ntugatinya umuntu ugonye. Umuntu wagona akakubwira ngo jewe ndakwanga, tukamutinya kubera ko asinziriye. Umuntu usinziriye uwo mukubita aho ushaka. Uwo mukubita aho ushaka. Cyangwa umukubita icyo ushaka. Nukuri. Nukuri. Ngo ndare ku ijoro ngo bavuze ngo jewe ngo arasinziriye. Iryo ni ryo tangazo. Umuntu naza kubwira ikintu uzoze umubwira ngo urasinziriye. Kandi nyuma y'iryo jambo uvuze ndagukubita aho nshaka. Kubera kusinziriye. Kandi ndagukubita icyo ushaka. Nakore. Amen. Gusa twebwe nta yindi nkoni tuzatugendana n'ubutumwa bwiza. Umuntu nakubwira gutyo uzamurambikeho Bibiliya, ijambo ry'Imana n'amasengesho, azahita ahumuka. Cyo biri dusaba. Niko gusa umureke namara mu bana amahoro abo mujama. Yesu ahimbaza. Yuko niko kuri kwa Mungu. Ubundi ntaco tuba dupfa. Usibye ko ari ibitotsi gusa bitwishe. Ariko twese twokanguka uko turi inshuti. Uko ntaco turi mu gupfa. Ariko twokanguka twese twoba inshuti. Usibye kuko ibitotsi byo mu bitekerezo bitugejeje kure. Umuhana w'abaryamye tiwo kubaka inzu. Igituma mubona nta bikorwa bikomeye cyane biha binyeganyeza hano muri uno muhana. N'ahandi ngo n'ubuzutse bube ibintu ngo bikomere cyane. Nukubera kuko ari umuhana w'abaryamye. Simvuze Bwana sifiwe sana. Sina hano n'ahandi. Igituma mubona ibi byose muhaye mubona biha bigenda biba. Ibi byose muhaye mubona biha bigenda bikubitana. Ibi byose aya masekuse muhaye mubona. Amen. Ni ibitotsi abantu basinziriye. Mugasanga abantu bose muri tuvuga ku rugero abantu bose mu nzu barasinziriye. Amen. Abantu bose barasinziriye mu nzu. Basinziriye nta gikorwa kiba kihagikorwa. Ese ko turumvikana? Abantu bose iyo basinziriye bose nta sahani yozwa, nta gikombe cyo kwishaganya, abantu bose basinziriye, abari muri ruceceka gusa umuntu, abantu gusa, abantu bose basinziriye gusa. Ikiya gituma mabona nta bikorwa bihabikorwa no gusinzira guhari.